I gdje ste ljudi došli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. Ok ljudi, kao što vidite, ja imam već oklop. Malo sam išao u kopanje, dovršao sam u kuću, malo šišao travu po selu. Imao sam dobre hrane, znači krompirova. Ok, samo da sredim ove zombije. Nervirate me, ljudi. Umri. Ok. Sad vidite, ja sam malo... Ok, pošao nekaj. Ok, ja sam malo razmišljao, znači pa da idemo u kopanje u ovoj epizodi. Ok, samo da se mi opremimo. U stvari nema se šta opremiti, sve je spremno. Odaš krompira i idemo. Mislim, neću ići kopati, nego idemo i ako znači negdje u pećini, znači već sam jednom počeo snimati, ok, imamo i dosta creepera, 1, 2, 3, 4 creepera, pardon, wow, izvinite, ok, ništa, sam prolaziti oko kroz njih, valjda neće pucati. Ok, znači ja sam bio snimao već kao jednu epizodu, znači četvrtu, ovo znači četvrta, ali tada sam malo kasnije tek na kraju znači primijetio da nisam pokrenuo znači kameru. Ok, pa sam ja znači uglavnom to tada tu kao malo uradio, ali dobro. Ok, ovo sam vam znači pećinu što sam otkrio išao, mada evo imamo i ovdje, mogli bismo, ne, nije pećina, šta je ovo? Nije, ok, ovo nije pećina, samo nekakav solice, nešto ne znam, nije. Ok, ovdje ta negdje je bila pećina, znači tu sam već jednom, tu sam već jednom poginuo, bio, znači, kao što sam rekao, nisam bio pokrenuo, nisam znači bio pokrenuo kameru i znači telefon, pa eto, nažalost, ok, ne sam vidio ovdje gore željez, ok, eno ga tamo, da li možemo do njega, teško. Tebe ću razviti, ok. E sad ljudi, znači, jeste da sam ja tamo na najavi kanala rekao da ću, znači ako radimo, ne kako da kažem, znači, istina, znači, ja sam na najavi kanala rekao sam, znači da, na primjer sad ako, znači, idemo, šta znam, započemo epizodu prvu, i znači da ćemo samo ići, znači tako da nastavimo, znači kako da ne znam objasniti ljudi moji, uglavnom znači, mislio sam, ako znači igramo bez prestanka, znači nema, kako da kažem, znači igramo non stop, znači tamo gdje stanem tu nastavljam. Ali se sada promijenio stav, znači ovo ću snimati malo, znači kopanje, ići u novu pećinu, ovo istraživati malo, pa naprimjer sada bude ne znam 10 minuta epizoda otprilike, ja ću znači još malo nastaviti i onda znači sve ću tako nekako snimati. Vjerovatno će vama biti interesantni i sve. Ok, ako sad mislite na primjer da imam X-ray, ne brinite se, nemam. Pošto znači već sam rekao u najavi kanala da mi je komp slab, tako da ne mogu imati X-ray i kada bi imao to bi vjerovatno znači mnogo, ali mnogo štekalo. Ok, vidim da nešto nije u redu samo da ovako na 4. Ok, ovdje već čujem i zombija i pauka. Samo gdje su? Ok, štekalo mi dosta. Ok, evo zombija, on sad na nas. Dođi. Dođi prokletniče. Umri! Ok, ovo se čuo kao creeper. Čudno, ok, tamo svjetlo. Ok, još jedan zombi. Ok, ti možeš prići. Vidimo, dođi vamo. Gdje ćeš gore? Nema gore. Došao do mi sad više nema gore. Tako je. Ok, idemo na tebe. To.
Ok, ne znam, ajmo gore. Ok, gore ide, znam dole. Ok, idem dole. Ok, ovo su neke petljine vrlo upetljane, što je meni problem. Neću se znati vratiti, gdje sam da idem. Znači to je problem, neću se znati vratiti. Ali dobro. Ok, brate, dok ima gore. Ok, creeper. Ne, zaštika. Ne možeš tekati. Ne, pukni tako. Ok, ovo ga nije ubio. Ok, još čujem negdje. Zato sam kamenje pukli. Ok, ne. Ok, ovdje je krav. Ok, da imam sad navodam da li ima neki ruda. Dok ništa, ok, da pukaj. To će dobro doći. To. Još jedan zombi. Ok, ajmo. Ja sad ljudi, sam to kažem, vjerovali vi ili ne, na serveru mi je, znači, 100 puta bolje nekako, znači ne šteka ovoliko. Ne znam kako, ali bolje, znači. Nešto kad nije ovdje baš puno, ali ono dobro. Ok, ne znam da li da odemo ovamo. Ok, vidi svijetlo, možda ide vani. Ok, da, to je lava. Ok, nećemo dalje ići. Evo sam vidio negdje metal. Evo ga. Ok, još sam bio. Da uskopam barem. Ok, samo znači mrzim ove, kako kažem, zvukove. Znači zvuk zombija i to. To znači mrzim, ne mogu slušati, jel dobro. Ok, ljudi, ova će epizoda možda malo biti kraća. Ok, još malo ćemo, znači jedno 10 minuta. 11 možda, eventualno 12. Nisam siguran baš. Ok. Ajmo malo nazad, a još ovdje metala. Ok, vidim šta ih je dobro. Ok, ladno, se čini da čujem neke i Endermana. Ne znam, meni se tako čini da li jeste ili nije, ne znam. Ovdje, brate, se ne znate popeti. Čak jednako imamo gljiva. Ekstra, znači moćemo te gljive imati. Znači posijemo ih pa da budu onako velike, to ćete vidjeti poslije ćemo znači to raditi. Ok, samo da nije negdje blizu Enderman. Ok, samo ovo da napravimo još. Dakle, ok, 16. I opet dođemo pokupiti ovo, ok. Samo se nadam da nije negdje ovdje blizu Enderman, pošto onda moram nekako, znači glavu dole, ne smijemo ga gledati. Onda ćemo, ako ga gledamo i vidi naše lice, onda ćemo nas napasti. Ok, to je, mislim, i kraj jeste. Ok. Mental. Ne sam ljudi prilika da bi nekog pitao šta mi, ako znači, ono, odradi Minecraft, kako kažem, znači najbolje. Pa, ne znam. Kada shvatim drveta,
Ide, skupim jednu šteka i jedno 4 šteka i dosadno. Kopanje u pećinama, pa to je nekako dosadno, dobro. Kopanje kako da kažem, rudnika i to, pa i to dosadno. Znači najviše bi radio, naprimjer pravim neke kuće i to bi svako radio tako. Ali ne možete samo to raditi, morate i ostalo. Ako želite preživjeti. Još metala, kao mi metala 20. Nije baš ni malo, ali opet nije ni puno. Znači, od toga što je, ok, da li idemo dole ili ovako? Pa ne znam. Samo ajmo ovu vodu stvoriti. Ok, pauk. Ok, creeper. Mr. Creeper! Mislio sam da će puknuti, ali dobro. Ok, još zombije, brate. Koliko nas ima? Brate, dragi. Ok, da smo gledali to. Samo nam fali, znači još ona druga gleda. Ok, ljudi, ladno mini zombi. 2 mini zombi, ajde. To je ljudi, meni zeznuto baš. Mnogo. Ok, a da, to je ovaj ulaz. Da, sjećam se to. Ok, nećemo tamo ići. Miševi jedni. Ok, ajmo tamo. Ok, za sada mi se ne čini ova pećina baš onako, kako kažem, spetljana. Ok, to je tamo, pa ćemo doći poslije, samo nam treba još baklji. Ok, malo sam previše napravio, slučajno. Ok, ovdje zombi ima. Ok, mogu doći gore. Dođite miše. Miševi. Ok, idemo miše, za nas nema. Ok, ovdje imamo još ovoga. Ok, sada je problem, ovo što sam napravio previše baklji. Trebamo izaći samo. Stvarili mi čak je ovdje 12 minuta. Malo sam i premašio vrijeme. Ok, ništa ljudi, to bi bilo sve za ovu epizodu. Vidimo se moji u sljedećoj. Pause.